Karibu sana rukerero ngeruthongi muraithire wa Meru TV tu ya Jumatano. Rato inambere kwa tukirikana kaire kire mubango and of course tu inambere kwa tukiaranagiria na mononkuru kiko inambere kwa iwe tukimurikaga marame kirito rito ndeni ya Mangathetine-Newspaper habari ya rukire. Ya kwani po ya habari. Wata bitano. Na ruoga yani unkethagia riria okira na munsi njega irio Biu bitano ndako watire tienda ukethia. Bitano ibi. Biara. Ure wenda kwera wata tinkethi wata bitano nkethi ketha na gwata wata bitano bi bitano ngwete nkethi chuma kiri muntu yani koroni ya muntu bitano bimana bitano menyaga itabwa mumba ko yanga kwatera njarogu ndi bitano tu wawata arete mwere jwa kuju imwere lakini oyoti mwere go kana nkethi kanda ukethia no withira go nkethaga no withira inkethi cia kwikari imbona antu baiketha na ya no watire njara turinga inyaruji no watire njara kinya nonto wage nyamuno no watire njara wa umaumia you know are mere ro watira muntu njara ko bombo na baiketha niwa Nigeria baba kethanagia lakini batikethanagia na a. Ntokora ino nkethe no pamweti yako. No pamweti yako ni a. What have kethanagia yo. Kana wewe anyway. You know. Anyway, ba metoka ni PHAMINAS wa KIMATHI muraithire wa Meru TV habari ya rukire. Weekend ndio na ta weekend. Tuirigana ri. At the weekend. Tuirigana last week. The Friday. Friday? Friday. Oh, yeah. Friday. Saturday na Sunday. Akina mandi ni agatuma uga na weekend. Tukuingana. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tukuinya ichicho tuma uga weekend. Aki. Itaringa nyithano. Anyway, mantu no mathite na mbere kwa wata mwanki ya Meru Nancy tiga no kumenya ndeto ino. Drama after drama. Meru to I think ndithugani ri takethi muraithire mbere. Ha gotereka. Sereka nyago mpaka. Tumwana na ukonge ono ari na anyway. No wirgira bako muraithire nurere bwega no gukira bwega turare ano entuko ya igoro. Na tugushokera muthenya jona rwere ntuko ya Jumatano tukuringithia imerukiriro na rwe ngitekagia no karibu egara kunde uri nimbagiri Kristo mwathani na kariti Okay. Anyway, isa wewe ndera yimantu mamiru do you think county no kendelea walk what is happening in Meru? I think kuna nyamura yeto metropolitan kana hivi metropolitan yes ni kwenda kana Meru I think NMS ile Nairobi any whatever nuntu itaka gavana atakumbana na ndeto yano kana na ataguka gavana ni kinyani wano to after mancha jonde jago karika na jira kiriria na kwagia kathirika ngina gatulia bwega na kwethora kuina kinya ka environment kale kam lakini tha hii uratu karika nande tukaya nto kaire kwamberia garone nyukite mwancha ino era yukite tha ino ana na unde ni kubete kuru Utiende kende na. Utigogeti. Autieki. What is happening? I think athonguriwa kubatara bukarandi baraniriye kintu. Lakini yende kwaraniriye. Kwaraniriye kuri baraniri mwanka kuma ntemu ciare. Mwanke mu. Ira rwambere. Lakini na ndio tukuona that it is making it worse no to watu kakinya deputy governor wengwa na kuingirwa ome is sidelined nande utukona kuina manto yuko I don't know I think yuko batara counting kana iganu maybe Meru tukayina counting rego te counting kuganwe kutuya kwenda Nyambene county akuna kano oriuga mtu anenkelobia wacha ave kupinga ai mimi napinga
By the Meru I think Meru nemu. By the way, kuna na ajumbe ba Meru, kaunti ya Meru bonde ma MPs na nya senator. Yeah, na bali nde to ino niko deserve lakini it's not the solution. But all the same, the solution. And to by the other side, Nyambene, pari feel takabari isolated. Exactly. So, kudiri na ndeto enu think kapa pewe reside yao. Papewe county onuntu at the end of the day. Isolated in terms of? At the end of the day, resources zili kumakire the national government. Chikaya utuike labda kuena Meru yanaitina Meru irege kana Nyambene na Meru. Bapewe shia ire ya kuena mirandi ya udhina ambere governor nara kuena ma MCA walbanara. Nini mambi kuramba MCA no? No, me I don't. Ni okay, ni njira imwe lakini ntikuona ile solution nuntu toka thineji tuire kathine tuire Meru eje. Itituire lakini I think kuena game of power, game of thrones. Game of thrones. Na game of thrones of course ijana personal interest. Definitely, but etena personal interest, lakini ende personal interest ina chumba kuthira kimtu hata. Mwije Kenya gukari mbia gukari. Ni interest chako kolete yago. Nuju. Of course kuna ireo na ko techionde. Ichiko ntete. Positive. Kuna positive na lakini negative. Ni interest chako. Wana wewe negative negative plus positive plus negative. Na tena lazima inyachi dharati yako. No be the represented chabangi. Okali ndio. I'm a voice to the voiceless. Voiceless. Ta voice ntuko chiri tu nyitani danda tu wana kwa goria. Okay voiceless. Na ndeaja? Uga ndeaja? Ta voiceless. Ndeaja. Kinyate ntuko. Voiceless yenu. Kinyate ntuko. Mieri ndeaja. Voiceless yenu mwanko odire okay voiceless. Are tiga inyago etafa. To akinyita. Wewe toke voiceless? Amuya. Anyway, I think atongoliwa kwa batao kana lakini ntiji minuntu muchemani wa senator na chenchile muchemani wake. Kadura. Wachwira mawa. Wala wa Saturday. First gentleman kinyawe na chenchile wake. Yani ntije I don't know ntiko watambiche enu bwe imbio. Senator yete muchemani yo ara achugete ntere. First gentleman nwega wake agu opposite. Agu task case. The same day. Na mother the same. Senator for the sake of theory. Na nontu kutiena maana au natuna chenchie na chenchie tuveni nontu no ba wata nile yagu wakachwira mawa ale baba oyungi na chenchire nti kai moka niko one of the places lakini kinyawe na chenchire wake tuetana ju buru kaende Oni utoka itango county. Ndibu kariogo. County secretary no yake ke mwankini. Mbu MCA barawira. Bachokera next week baka murutira nguye. Na ndire tugaiterwa nguye za bamurute na kombeka bawite kombeka bagatebwa another impeachment motion. I saw that coming. I saw that coming. Iri nande tugaiterwa nguye. I don't know. Na ikwa Meru babeteri by the way Nancy. Ikwa Meru babeteri. Otea Meru babeteri. Then what happened? Otea Meru babeteri no tonte karambuga Meru ba mtu na ijichozere amekere na as Kenyans kinyate Meru. Bije Kenyans ndaira tona kwena leadership qualities tino tuita tutaka the other side. Ai by the Kenya. Aurewe inaja ni tuitaka. Nuinde yirwe in the last 3 months. Ukobeto SG okay ntieka inde to confirmed ntieka nona etende to inu 50 billion kana 50 billion the last 3 months within a span of ya Mary that ukobwa turego eta ukobwa
tutiko gweta na tutaria na uririkane kagita kana tuga hiyo mikopo inakopo kwa sijui siku sijui tutakopa sijui hapa kwa mimi ndo anakigali basi acha nikiwa kuna uongo ingine tuandangane alafu nikaona ndio na daino kirwa raisi kagita karagiria mantuma mutungi mantuma ngas kwendama ataragiria mutungi wa ngasi ni mutungi wa kawaida au kaumama na madhatu yani mutungi wa kawaida wawekea ruji mutungi taroji mutungi yani mtungi ya maji yani jojo dira maguta toa nuwa kaumama na madhatu ataragiria mutungi mutungi wa ngasi si mutungi ya ngasi ni ya mukusikia vizuri by the way ananwe nyetiko sikia bwega ukalikiria rwari rwa arutete the other day okay ile tulikuwa tunasema tupunguze ni mtungi yenyewe ende no kamimo uko umete man anyway then Mangathetine ya the people did Nancy ndera ndio na Jubilee na kino kidite na mbere kuina mono kote no kuina vere na retired president and ale watini bwa gutwika ale chiacha ni bado koguma mantu mara raisi mstaafu awataga ombeka watwika ateomba ko njawata kima wataga norikana MPs kwa arena motion jeu but I don't think it's fair ana okay we active me wana noimu Kenya by the way na him lakini si ustaafu kama umepewa nafasi ya kustaafu lakini ndio na wewe gori I'm also a Kenyan gita leo contest ya kinya contest kairini ale contest yare lakini inko batara kinyani ukuruta opinion no kuelewa opinion ya skatai yes, lakini okay. Kuna opinion na kuna reactive ke politics for example ukaya utwika ukaya ku okay tiento tumire examine ngerekanwe uri school president ingerekano tu tuma ureta school president ukaumagaruka nuthiaga kinya kiri maybe ikundi bia urare wewe kwenda ikundi bwa na kio maybe bia campaign nambi no thia ku ba mawaitha no aranagiria nabo I don't think it's bad kana tikuthugare nonto bothuku kwegua maybe ikundi bia uratongorerete ukiaranagiria kwena kwejana advice na kwena lead like advice roejana no mwankethingatero kwinera no wije kampa mataro na ini nkaithira nkaita choice either no mbitire mataro jaku kana ndina choice ya gwitira jakwa so kwina kweja na advice na insist advice ya kwitiro did we insist advice ya kwitiro retired president imu Kenya mbere mato watanire yeah sure imu Kenya retired president tikuwa na muntu umukuru muno rende ukaramuji na ndikuona kwena thina utwika labda na kwarenirie na ntu ba Jubilee na kubanenkera matano kubera uboyega na uboyega yeah ina shida then bia kuru but sasa thinare utio na kirugama au akorona kuromba gitege siasa hapana tsoke si lazima tutirona akirugama arumanga mtu muna arumanga atongoria hapana achokanire miario na barabangi but ukona kinya kiri kia magia azimio mantu jaje thirejo jare kiri mlaite kiri meat kiri analyst ba politics nuona ikirwa that nethiretwe kinyari by those things lakini kuirwa twamuonire have ever seen him silas ikioku wange kura ti lazima mbijala inine ikenda lakini wotie mtu amba kuwa noma ndatu kuwa na era wana na sponsor mantu maandamano nambi wotie mtu ena evidence that's what PR is for endere watu weka wotie na evidence menyaga tobateri wete ya goma nikiwe wakinya mtu akawatwa aijete thimutene yako ayatawa muthuganirwa ira nani okuange kwira atire ikyo kuwa nani ngekwira atire the PR kana PR ireche da kwandene politics te kwijo tonyie ti wori mostari na jo ambere igwo kubanga mantu jaja bas
Kwena wise minds chiroti ya kuona whatever is happening. So lazima tuwe tuipa you guys. Yes, Anyway, definitely. let's keep siasa aside. Katureka na siasa, menyaga siasa. Siasa na mbije siasa nicho ukaira nacho. Siasa na tulingana makobi. Na tuetere au. Ndienda gushindo siasa. Anyway, ndina ngatheti ya The People Daily, ugonde ona ibao atongoria ba Jubilee. Ibao anke amabayiba yethu bakiremwa kuba bena ngwataniro rukuno batukaruthia karatatini gatwire Ruto na yethire tuno yakenda ajumbe kuiba bayikurukia tax bill rukuno tukaruthia karatatini gatuna na it wasn't me, judicially bosses in gold scam hearing tiniyondare ogambithania kana judicially boss wa ogambithania na yethire twakere mantu ma scam ino ya gold tukethia na rugono karatatini kamugwanja tukaruitha na njira ya undeni muno tuthi na mbere ndiona ni ukweta ndiona ri okay sawa kire mantu mama kona nina Jubilee muritheria karatatini gaka kambere tukaruthia karatatini gatu ndiona two state agencies crash over top Jubilee leadership bethiritwe kwina mpathuna ndoa na aranyombani ya Jubilee kana kirimuchi wa Jubilee na arende kwethiritwe ukiuragua no mutongoreria wa nkiama baba muthenya wegoro Jubilee ni athie na mbere kwithirwa kiuyurawa ni kirigicano nkuruki kagita karamwandikithia wa biama bia siasa na biama bila bithia na mbere kwa bike bandikiragia kurutha miungano fulani kuthi na mbere kwigua akithungagira nyombeno ya Jubilee na ndatu ino chithire tukina mbere kwigua kana tithire tukina mbere kwikithukagirwa na njira imbuthu ni yanke amabao the two government agencies okay kuririkana ati kwithiritwo kwina kuuje ngukuuje gatagati ka utongoreria bwa nkiama ino na rende retired president Uhuru Muigai mwana wa Kenyatta ethiritwe akinambira kwithirwa agichia National Legal Convention and the NDC rai ethiritwe kionekana tayomba kwinambira kwithira thina ino na kini mantu maime ethiritwe makinambira kwigwa makirema na ara kagitani waku ibethere tubakinambere kwa bayikurukia batongoretu ni kanini kega na sabina chege bakinambere kwigwa bayikurukia mantu mwanya marama kainambere kwigwa mwetongorageria kiama yake and to the registrar of political parties appeared to ratify and hurry moved by a party rush to kick out Vice Chairman David Murathe, Secretary General Jeremiah Kioni, Treasurer Kawe Gichohi. Baba ni bamubara bethere tubakinambere kwigwa bakirutawa utongoria ni bwa kiama kimantu mama kona na Jubilee mariana njira inda jamurithiro Meru TV kainambere kwigwa kiumagaruka okegore ngatheti ino ya the People Daily okainambere kwigwa okibonagira ndeto ino chionde two Kenyans among top 10 in global Microsoft one in education mijirira yethiritwe kinambere kwigitongoreria kirimantu makoneni na kithomo iri akaratatini gatuthi karatatini gatuna goodies for MPs as Ruto pushes to pass tax plan kwina mawega kiria jumbe kagitani kara raisi no athiite nambere kwiwa gichukuma kuona ati bango yo wa ruti yogoti okwina nambere kwiwa ogikurukaga raisi nethiritwe na muchemanio na atongoreria ba murengo yo wake bakuma bunge jichi na muno barabethire tubare athingati bake ba akubi rabethire tubakina mbere kwa bakeragire mantu mwanya na muno nkuruki ethire twake baromba kuina mbere kwa baikurukia bill ino irugono rwaru karatatini gatuna karatatini gatutano
ni mantu makone na biashara iria au kidogo kadri to select a varsity degree after examination arende baraba kainambere kwa bakithiaga university rwariro konena baba kaima university kwa bakembaga kuruthirwa kana kugerwa kengo bonekana kana ba qualify kuthi kurutha course inu bethiritwo bagitara karatati ni gatuthanthatu ndiona innovation key to success of our agenda says kwina mantu makona uchunkoni na utwirie bakuona ati mantu mako kwina uthina mbere kiri mantu mwanya karatati ni gatutha kamugwanja Amadi denies link to the 100 million fake gold scad Amande oyongo tiani muhambithania ya nether talking mbere kuigwa kiragana na mantu makonenie na gold era bandia anokurikana skadona ya gold muraithire wa Meru TV chief registrar of judiciary Anna Amandi yesterday distanced herself from shillings 100 million fake gold scandal, saying it was her son who has been managing the law firm linked to the gold scam. Agarete yekumutha kwake no yakawata mwanki huyo karatati ni katunana killers on the fall in Gatundu North Mantumama kwena rukono rurero kiwancha mbeno yathie na mbere kwikiuraga gwaga na nteshe Gatundu rethire tukiaragiruaga kana kamenka kana muthaka wa menke 14 na arantere Kiambu na thiritwo kinambere kwigwa agikamatawa ni ruji bado ni karatati ni wakaga tunana girl who survived mother's knife attack dies in hospital mwali ura nwathie nambere kwigwa akionokera ciare na gikuya kajio kangina na thiritwo gikwira na arora cibitari ntikumeaniki nontu acheri at times betha wa bari karatati gakenda ni mantu makoneni na advert karatati ni 10 mbicha ya cartoon iria au ndiona mbicha ya cartoon ringitwe Uda manifesto manifesto ndiona mutongoria wa Uda rais akinambere kuigwa kinenkanagira adikathumba na arankona kamwe kurukale akakirete ngo ya Kenya kuwa you are sure you can help me get to the other end kamwe kurukale aga kena kaboro na arendi na kokethiritwe gakiuria mutongoria uyu wa Unda wina guma tugakinya muthio ronge kana gantethi nkinya muthio ronge ndarika itekura yeri kamwe kurugati waonka ura gutongorerete kiama kiaruga ona ni unkura I'm lost kinyani unkura ntiumba gutethia karatati ya kumna kamundeona nenkerani andiki ndeto kagita kega gakuruta ngugi ciago nenkerani andiki ndeto kagita kega gakuruta kazi zao kuma liwa likiuma katu inambere kwegwa tukira ithagiria mantu makonenie na wandiki bwandeto utintu nwe mwogu kiri wandiki bwandeto ukaga rugono rwaimbia na para na babethire to bakithina mbere kwa bake ona nyomba ino cia ndeto bethire to kinyo bakina mbere kwegwa bakithina mbere kwegwa bakiuraua kuraithira andiki ndeto bago na gutigira ati iba kubatungatira bwega na kagitani waku nwarira na matagaria makubatara kwegwa makithukagirwa baraba ethirito bakinya maragia andiki bandeto na kiumi kithiru minister wa ukaribu andeni na thina mbere kwegwa kiaragire kinya wende to ino cia wandiki bwandeto nansi na thina mbere kwegwa akiwaga na kangangana karotha bunde bora kumbikana kuona ati wandiki bwandeto gupewa gitio na mononkuroki andiki ndeto batina mbere kwegwa bakinya maragwa kana kunyarithwa karatati ni 12 ntithoma karatati 13 ntithoma karatati 14 ni mantu makona na biashara karatati ni 15 bank risk exposure by government securities mantu mama
between 25 and 30% of most bank total access have been and government securities. Okay, ni bank ira mbingi chikwerekana nazo chiretwe igi control kanikirithagio ni thirikari na muno nkoro kichibuchiritwe igitumagirwa na kethira muntu kenyora wirungu muno labda kagita kaingi ati kumba kwewa kewata mautungata bwega na arora nuntu bwa barabe na mbesha muno ibo bethiritwe bakina mbere kwa baikobithagwa sana ore na tubeza tunini kana ora takwebumbira we ati kwewa kagita kumba kuonjorithia bwega kethira barabe na mbia muno no bakuongerwa mbia na mbi mantu tamara karatati ya 16 ntitho makaratati ya 17 ni mantu makonene na kindhiguru karatati ya 15 na ntitho makaratati ga 19 ni mantu makonene na fashion barabendete wikira nguo ingitanie na guogu matakiri na guntu kukonge yani bagichita fashion chinko ni chore to agau kwa nantu bathiete nyamengiri iriome karatati ni kamirongo iri bado ni mantu ma design karatati ni 10 kana mirongo ina kamwe ni mantu makolena ndeguru karatati ni ga mirongo iri na twiri ni mantu makonenie na family mantu makonena meji ndikomenya barabendete kuida mantu mameji muno barabendete kuida mantu mameji muno mare agago karatati ni ga mirongo ina tuthatu karatati mirongo iri na tuthatu bado ni mantu makone na family borantu bakubatira kwa bakimenyagira miji yago na muno nkuruki utigira ati miji ni kwendelea bwega na ontu bwabo nende bwethire tubukina mbere kwa bukiaragirwaga ni bora antu baingi bethire tubakina mbere kwegwa bagisovaga mbara kagita karama antu maumira na muji na ansiri na tabuthia na mbere kwegwa bugisov mbara na itho kiambati na tabuthia na mbere kwegwa bugikaranagia ikagutigira ati bugusova kana bukoina mbere kwegwa bugichwaga ngerekana ya utura nontu nakugania na gachakacha nonkinye chumire kimathia mwe definitely otiria kwa lakini endere njira inu ni iriku antu amwe tumakiandika wa maka yaga karatati yaku kamirongo ina tuna Teach Farm Bank on Africa Growth mantu make bank na mantu mange kathomba mana methe tumakina mbere kwa makiandika Mangathetine of course karatati muthia twina mantu makone na michetho para bethe tubakenda michetho karatati yaka muthia kena mantu mamunanse boy ganon tubago tutegera ngatheti yu ngitegera ngatheti je no tutegere mantu ja thabiti sako tutegere mantu ja thabiti sako ni tukomba kuthatugita na mbere na kuthatukiariria mantu ja thabiti sako muraithiria wa Meru TV mbere tutonya kire thabiti gantegere karatasi kambere kire ngatheti ya the People Daily, the Daily Nation Tokuma kire ngatheti ya People Daily gantutagere jerejere ngathetine ya the Daily Nation ni onde ne onjarene chakwa rukirirwo narua na ngatheti ya the Daily Nation ina mantu ya maingi muno mantu jere umba kuthurwo kiringithia kire ngatheti ya the People Daily na manto jerejere ingithitwe mbere nteto irine kiri kanya kambere kana ire ihitete the headline kire ngatheti ya the Daily Nation ni who owns Jubilee ni anani nikyo kiuria kire kuritwa aja na ara gutwika confusion ni umbite kuthura gitonya kumania na muchemanio George wario ntuko Jumatatu George watongeretwo ni former president Uhuru Kenyatta ni rugono rwe karatasi ne gatuna na gatutano nicho nteto irine nkerikanya kambere buruka kanene hindene ya ngatheti ya Daily Nation karatasi nega 12 tukethira rugono rwa Ruto nominate Mary Chebukati as the Revenue Commission chairperson na ndi mwekuru wa uria wari uria ni Wafula Chebukati mwekuru wa Wafula Chebukati ni chairman wa IEBC mwekuru wena ndi nombete kuthirwa akiendekithwa ni President William Ruto gutwika mutongeria wa CRA iria ni Commission Revenue on Revenue Allocation rugono ru twaruthira karatasi nega 12 kire ngatheti je karatasi ne gatungana karatasi ne
Gatuthatu tukethera rugono rwa pastor umwe na mwekuru wawe bara barombere kuthora bakiteria murano George omba kuthora jukirungamwa ni untu bwa kwithirwa kurituika bairi baba ibombite kuthora bagituma ndugu ya wendo mbere ya batagurana bakithosha miatu ukamita one na ndi kurituika bairi baba ibarombite kuthora bathithitio mbere bathithia murano na rira baretere rira ukwenda kugurana kwina counseling buthithairwe na ndiba gwita station counseling iji beta borua ni pastor ora riko bagwathani ora bathithaira counseling boria kethera bararithio onto jabu bakori first we have been doing it kwanza hard hand for 1 year. Tigana na huetete for one year na ukakunda mwanka gunthe nwagakunda na batagurene na ndebeja riu kweru ya murano boibaguranire iyo ni kuona. What do you think about antu baraba betaga kirimirano tukithuganagia ni murano jo mweru lakini murano gukethura te murano jo mweru watu walikaa wengine wakwandi na watoto lakini ukethura kana bamwenya baruthira eni lakini ukethura kimurano mtu aprete holy. What do you think? Gaunira ni bati kuthura gitumirwo because amenya gaunira yithagirwe kionanagiria purity na kuuka gitakara wamekira na no kumenya bwa withiritwo kirotha titi ukurongoia of course tu tutimenya lakini dirikana kwena mtu kumenya mantu makubwa monde hatunontoni okay ndaugonga kala jaka nkurega mirano gato mirano ni mwega definitely ante kurega mirano but bwa bangiye kugurana bwa babangiye kugurana utina maana boya iruthani kiatho ruthirani antu kiatho muji bae bare nini babutharime past traditional weddings by the way no ntona ndikira inya tuijete gukujira gento gikieru tenge ya ruthito bantu it was a very nice traditional wedding ni aguma traditional yeah twanywa twagita keki na mbinambi twanyuma churu and it was traditional yari very nice yari nage ni kuma sijui wapi twakenera twaina mugithi like everything lakini utae na gown exactly no to gown era after that antu bapa kirinto biawerwa withina mukwa kwende imagine bagitira kwa ndisi na agwa kibagita kibandike abaro basaini bia basaini na patingi ya rutho kwancho tugo irawendete nkumenya yagu no kiono ya barabate traditional tatio onto traditional yo we antu bando ntikuma no kwirira don't koma enu tiumaga tienda kumagara don't koma ndokono ruri karatasi negato thatu ka manto ya murano jum betkiria mbithiro ngitonya ukuona manto ya dhabiti yes gatutegere ngathiti na njira inkuya alafu tutegere manto ja dhabiti ndakinya gategate aja kweka nyoto menya manto ja dhabiti kwina suspending workers pay must follow due process kwithirwa that kuritwika the kwithirwa suspend employees salary ikubatu kwithirwa suffer consequences kuringana na court nobati kuthwa kijukirwa matagaria jake watho ni rugono ruri au karatasine gatwire karatasine gato thatu kuritwika kwina bishop nterechia Kisii uri urombere kwithirwa akigwatwa ni untu bwa kwithirwa agikon ashirika bawe 1.5 million 1.5 million in American visas scam na ria kuritwika police Kisii
bombete kuthira bakigwata Pentecostal Evangelistic Fellowship irani PEFA Bishop in charge in Kisii County nontu bakwithirwa akira athingati bawe ate akabatwira ngugi US akomba kwithirwa akibaikia US na kuba umunenkere mbecha chago process visa so nombete kwithirwa atunyete anto 1.5 million na rombere kwithirwa akigwato karatasi ni okaga tuthatu niko kena rugono runda umba kwithirwa ngekwira rwa baire baba bararombere kwithirwa murano na ndejo kirungamwe na jure twika ijura suspenderwe kuratigere biumia biere murano jo thithwa na ndijura suspenderwe nontu bakwithirwa ibatere bomba bamba kwithirwa bagituma ndugu ya wendo mbere ya murano nwithirwa gituringithiria manto jegie kiama kia Jubilee ntumba kwithirwa ngikara kirugono ru kaire na jajara retre kwamba gutukana nyuma ya mutongeri wa Nthiguru William Ruto kwithirwa agitaja Sabina Chege ja mutongeri wa kiama kia Jubilee na kuritwikana ndi kwinwa rwaliro rurale kwithirwa ruro katika Azimio na Kenya Kwanza rugita na mbere nukumenya rwaliro iruraere kana irurarungamirwa kwa ntuko mugwanja okay yeah kuritwika discussion hiji ni suspend for 7 days nonto bwa differences na lack of goodwill narago twika rutere rwa Azimio bariuga Kenya Kwanza manto jara bati kwenda jara Kenya Kwanza iraugaga Kenya Kwanza mbere iraugaga barungeke batigane na demonstration ba onto buraba kugane buburombere kwithirwa bogi karaja ka boku basu kumabete keria manto bate kwenda ko rwa rurombere kwithirwa rukirungama karatasi nega tutantatu kwina nara President Ruto mbete kuthirwa akioria MPs bombe kuthirwa bagikurukia the bill area ya budget ya 2023-2024 nombete kuthirwa akibaria na kana akiboria bombe kuthirwa bagikurukia bill tutegere manto ja thabiti sako muraithiri wa Meru TV gatumenya manto jege thabiti sako na Mr Director twakurikania gutegera manto jegie thabiti sako iri aja nonto bwa gutegera utoro bwaku ibogweta na mbere ura kwagirite uri biashara ne kiri arimi ba majani na mbuga director nombe kuthura getunekera advert ya iri ya urimi tumenya ne mbio yongwa thabiti sako ikunenkera kiri rutere rwa urimi tumenya ne services iri ko thabiti sako iyo kunenkera kiri rutere rwa urimi ogori murimi kuma ari anja gwaku tunekeria director tugita na mbere kwithira tugietera director tunenkeria matangazo ja thabiti kana manto jegie urimi kiri baraba kwenda kwithira bakirugura account ciao na barabari magam maybe uri murimi okaoa by the way thabiti eteko deal na mirake neko deal kinyana kaoa neko deal na arimi ba majani kinya baba ndande ngo yani urimi bunde na kinya urimi bwa ngombe ngwitikia uri murimi wa uri ore murethi ngombe cheria mbore cheria wa ngurwe ngoko like everything nombe kwithirwa ukirugura account na thabiti sako na ukomba kwithirwa manto ja kuja kiagira nteko mekithara director akomegwata Biti sako nyo sako ya kwetongeretie mantone ja kimbesha na tulaje ukinyira kiroto gyaku netwejenaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the BT total savings account school fees account the BT fixed deposit Mine savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera credit wangisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ije
0701911765 kana utume email kire info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth. The BT Sacco ni twejenaga loan wa ukulima majani, ukulima coffee, ukulima maziwa loans, advances na mbaine account kire amemba beto kugwatia runi jino mwanka withwa urugurete account ya The BT Sacco na nkoroki uri mumemba wakagitaga nkoroki emeri ile gwetana mbere umemanto nkoroki no turiongire business yetu irire akwena gwe ana uringe thimu gukorokera namba eje 0701911765 kana utume email kire info@thebitsacco.co.ke kana kiri website yetu yani www.thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth. Ni mantu makoneni na The BT Sacco murithiri wa Meru TV araka gita konde tukuwa The BT Sacco turi anu ntubwaku gutigira ati tukoindambira kwiwa tuyukanagiria turi amwe na murithiria twikurie kengo gutigira ati nukuwirirwa na ukenera motungata metu kiro kubatara kuruthake ni kukinya kiri obici cietu ukainambira kwiwa ukiruguraga account kengo uthinambira kwiwa wekanagira mawega mamona kwibandikire kana kurugura account uri batara kibande yaku original copy na KRA pin na no thinambira kurugura account taino kwena normal savings kwena jaza saving account, The BT Total Savings Account, School Fees Account, The BT Fixed Deposit, kwena Mbaine Savings Account, Business Account, Waumini Savings, Institutional Savings, Microcredit Savings Account, na Kenya Salary Account. Na noto kule kagita konde ukainambira kuokenda kwaraniria na The BT Sacco kana na aundumu betu no thinambira kwibokera inga thimu namba 0701 911-765 0701-911-765 kana 0754-911-765 no thinambira kuokenda kinya email kiri info@thebitsacco.co.ke info@thebitsacco.co.ke kainambira kwigwa ukiruthaga ogu ni ukainambira kwigwa ukiwata motungata amuno ogu tukurika gito konde thinambira kuokeranigia na atiaga studio ugaturie kana ugatuereze ara kugutirera wabwega wina kiure kionde kireko na The BT Sacco no thinambira kwigituragia kengo na ati tugagucokeria na kithinambira kwigwa gigigutethagiria kiri gwatigira ati wina gantu ga kuwirirwa no withirwa ukiuragia ina omba kwithirwa uchuite The BT Sacco te kumeona membi ntereire ori no withirwa ugitwandikira ugatwira ntereire ori na aria kethera no chuite bank ya The BT ugatwira ntereire ori nikenda tukwamba kutha tukimenya ndere ori na kinya kiri barabarugurite account ugatwa kinya feedback yeku kere utungata bwa The BT Sacco na te ombite kwithirwa giotethia na te ombite kwithirwa giokiri uturo bwaku amwe na uturo bwa ana baku na abwanja ya kunigukurukira namba chetu cia studio 07208844 nayo namba yetu ya studio ingwetikiria ukionine giaku nkithirikairia ngatheti ya The Daily Nation kwirugwa no withiro gituringithia rwa gold scandal manto ja gold scandal ira ya justice ya chief registrar an Amandi bank account cha wiri rombera kwithiro ikia frozen no to boa scandal eu anara ugeta wate kwithiro akiringithanwa nacho Mr Kuria uria ne CS wa trader and the corona ariuga na small businesses must join trade lobby kana yinge na bari batara kuria kore twika bae kanyaga ntuko 30 na rago twika small businesses will have to pay a minimum of 5,000 biashara nini bottom up
bottom up. Bottom up. Up bottom. Biashara nini lazima urengire dhano cha gutonya kile trade lobby. Mbira na ndio watuika biashara yeku tuge ni biashara kidogo tu ni kamkahawa kadogo. Kahawa kwendinye chips. Kainye ito chips. Mbira ugaitana 5,000 cha Korea. You know? Anyway, karatasi ga 11 ni nteto ciake biashara 12 ni rugono rwa mbithurangie kuringithiria rwa President William Ruto kwithirwa akiendekithia Mrs Mary Chebukati Wanyonyi kwithirwa ari mutongeria wa CRA. Rugono ruru karatasi ni ga 12 nayo NHIF ni targetite 700 million ireitirei deduction kuma kire employers narago tuika NHIF ni regeri kwithirwa kiri kabambecha iu karatasi ga 13 ni manto jake biashara. Karatasi ni ga 13 ni manto ja urimi bwa majani ntereti ya South Rift. Karatasi ni ga 15 ni manto ja opinion kele editor narago tuika tax reduction is the cure. Ure wareti nteto iji arito Rajesh Mahan nombita kudhora kiariria manto ja tax manto ja ugitithio bogo tijeso watongaren kwe mtu wandikite lessons iria tubati kuthato kithoma kumania na rugono rwa Jesu watongaren. Karatasi ni ga 13 ni manto bado ja opinion kwituika ikukwendekithwa chukuru chia secondary chithirwa ikirugana gas itiga kurugana nko kuria kira kinene ni atire gas yeje mbere mari ikaumako ngasi yeje mbere me kaumako saba Mr Director bu ni wendekithia bora bumbite kutha bora yao na manto ja shakahora ni jarire twekire karatasi ga 17 18 ni manto chia baruga kire endita 10 kana karatasi na ga twatu ambra yambiria kana nate urukire wona erera ye kariate ngokuraga kune uria umbati kwithirwa kimenyera ngari yaku igiteni riri ambura kwina rugono ruria jarwa mwekuru uria kuga icon card fistula naomba kwithirwa kiewa mwana ni tatu chia lifestyle na rugono rwa mwekuru ni rujokete kanyaga kanene kire karatasi ga tothatu kangatheti kagatigati kangatheti je kuma uangene nteto chia investment kema barabendete manto jangari umbe kwithirwa gitegera kuma tugatonya kire manto ja account news kure Kisinga bana Simba Arati agia PM before the Senate County Public Accounts Committee gucokia biuria kuri ntuko ya Jumatatu. Kuma wangene ntato chia kwena Kajiando ntato chia Kajiando kwena mantu ja mangi jarire twende na ngatheti ya The Daily Nation kwena ntato chia kibiashara mantu ja Kenya Power Revenue App kana chitetia na 1.3 billion on higher tariff. Bado Kenya Power no ikukandano nayo tuona kithirega twinekira marija magurija stima. Ni bwega muthikiria muraithiria wa Meru TV ukaumara no kagura ngatheti eje no komba kuthurwo gitegera nteto iu ndakuringithiria kana ira tomba kuthatu kuringithiria rukiriro narua na inge inyinge director wetu aretwira mathajeto ja kuthira kuthira lakini mbere tutiu magaruka kandi namba kwa tuge ngeuthirikagiria mantu makone na thabiti sako na arangu kuragia muraithiria wako ka kwithirwa ukienda kuwata na kuona imbio tukwarire kire mantu mama mathabiti sako no namba kuigwa kithuka githimu yaku ukadial *879 *879 tates kire barabe na tuthimu barabe na tuthimu ukaina mbere kwigwa ukiwatagira mautungara tamama kumenya balance na kuwithdrawbesha kire M-Pesa lipa na M-Pesa kire Safaricom paybill ka Safaricom till with your mini statement kienda kumenya utumiri bwaku bwa mbecha kugura airtime kuromba mobile loan prepare loan bejeta tumeta prepare loan kire thabiti ku deposit mbeca kire M-Pesa imwe kwa imwe
gutuma mbeca kire bank account irengi o direct star 879 star 879 ash no kaina mbere kwigwa ukiwatagira mantu tamama imwe tukathomba mano thina mbere kwe kinyoki downloadaga app yetu kire Play Store kaingo kaina mbere kwigwa gikenagira mautungata mama Mangathetine sako gerie munde no kaina mbere kwigwa gikenagira utungata bwetu murithiria wa Meru TV wena kiure kionthekira ndirikana guturia a studio na tukaina mbere kwigwa twekunenkagira echo Mangathetine sako kagita konthe tugaga netu na tuyite kengo gukaniria tuli amwe bega sana no nto bwa tomba kutha twikunyanka tho cia mwanya no nto bakuthoro gwatanete na atirukiriro na rukire mubango jo turingeme ninga kwendera ntuko indongi tugwatanene kaire muthenya jo arojo mbitagwa Nancy Ndogo tinda bwe niona ni bambitaga ni PHAMINAS KIMATHI ogoro tukewa tuli yagao kire metha yetu ya thato kire ndero Meru TV ogoro ethero wena ntuwe mbega no tinda bwe